Balata, Naga City Police Office perming nakaalerto in kaso kaipuhan subot nin augmentation force. Motorsiklo na mayo subot taillight sa Libmanan Camarines Sur na banggaanin bus na pasiring Tabaco City, duwa erido sa Rogadan. Truck driver binadil kang tiyo na barangay Tanod, Gadan. Iriwal sa daga asin utang kabali sa anggulong tinututukan kang Naga City Police Office. Naga College Foundation Go Dare Team nasungkit ang 5 million grant sa Tourism Startup Challenge National Competition. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Huli kang pinaghahandalan na epekto kang El Nino sa mga paraoma, nagkasararo ang mga Irrigators Association sa probinsya kang Masbate para magkondusir ning minor repair as in clearing operation sa Malaking Ilog Communal Irrigation System sa Banwaan kang Burias as in Bantongan Communal Irrigation System sa Banwaan kan Mandaon, Masbate. Inisubuot ang resulta kan marhay na iribahan kan farmer beneficiaries as in National Irrigation Administration, Sorsogon, Masbate Irrigation Management Office. Ang nasabing aktibidad ang may katuyuhan na daimasayang ang tubig as in makadalihig sa mga umahan. Sa ibang barata, dakul na pasensya na sana ang pinagigibo ni Mr. Josepos Ohano Alien, Inspector kang Bureau of Immigration na yaon sa siyudad ning Naga sa mga makukulit na dayuhan na naglalakaw kan sa indang mga papeles sa indang opisina. Sinabi kay ini na parte kan sa indang trabaho na asikasuhon ang mga ini kaya pinapalawig na sa naninda ang pag-intindi. Sa Bureau of Immigration Naga sana, pinagsasaray ang mga records na iyuman ang sa indang pinagpapadara sa Central Office kang BID. Padagos sa mga bareta, 480 na personahe kang Naga City Police Office ang pinag-deploy kan sa ugmang hapon para magtauning seguridad sa ginibong prosesyon ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ini parte kang selebrasyon ngunya na Peña Francia de Mayo, sigun kay Police Captain Daisy Angeles. Ang deployment kan sa indang mga personnel nakabase sa aktibidad na ginigibo sa Naga. Sa estimated crowd control kang mga otoridad, nasa 1,200 na individual ang nagpartisipar sa nasabing relihiyosong selebrasyon. Dagdag pa kaini, naglatag man ngunyan ng Police Assistance Desk ang PNP Naga sa Naga City People's Mall kung saan ginigibo ang novena para sa seguridad kang mga deboto. Sa kabilugan, matuninong sinaging dalagan kang aktibidad asin mayong anuman na insidente o krimen na may koneksyon sa Peña Francia de Mayo ang nanutaran kang PNP. Kansod mga ni nagkaigwa na kita ning deployment in relation duman sa Peña Francia de Mayo na kung saan pinuunan kansod mang banggi. Nag-deploy kita ning kahapon. During the procession, igwa kitang dineploy na nasa 480 plus na personnel. Kaibanan iyan itong sa regular duty and si mga nagbabantay, lalo na duman sa agihan kang procession. Actually, ang deployment takang sa tuyang personnel is depende sa activity na gigibuhon everyday. Kansod nahiling during the celebration kang Peña Francia de Mayo, during the procession, mayo man kitang naitala na any significant incident in relation duman sa Peña Francia de Mayo, duman sa procession. So, nagkaigwa kita ning matanggumpay and matuninong na pagdiriwang katong Peña Francia de Mayo ditong traslasyon. Padagos sa mga bareta, nakiugma si Naga City Mayor Leni Robredo sa Employees Day activities kan Subanggi na pinagibo sa City Hall ground. Pinasalamatan man kaini ang Naga City Local Government Unit Employees Association sa mga pinagpreparar na aktibidad para sa mga empleyado. Kabali na digdi ang libreng gupit, manicure asin pedicure. Sa ibang bareta, sa paagi kang social media post, nangapudan si Mr. Allen Riondanga kan City Event Protocol Promotion Office kang lokal na gobyerno kang Naga na tulos ipaabot sa barangay kang Carolina o Naga City Police Office ang impormasyon kung si Isay ang nasa likod kang pagraot kang Naga is the Heart installation sa City Lights sa barangay Carolina, Siyudad ning Naga para mapasimbag sa iyang ginibong kapapasawayan.
Sa samuyang pagbabalik, iriwal sa daga, saro sa motibo na tinututukan kan PNP Naga sa nangyaring shooting incident kan Sugma. Iyan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdi lang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kang mga bareta para matabangan ang mga residentes sa mga banwaan na nadidipisilan makapagrehistro sa saindang local civil registrar, pinaglansar kang Philippine Statistic Authority ang Birth Registration Assistance Project. Sa irarom kang nasabing proyekto, may Memorandum of Agreement subuot ang PSA sa mga LGU para sa libreng serbisyo. Dakol pa man, sir. Actually, as an intervention, nagluwas na din ng programa mga 3 years ago ang opisina, itong inaapod ming Birth Registration Assistance Project. Kasi ang nagiging problema din, aside dyan sa ginagamit na pangit na ang sarong ina-address na digdi itong nangangaipon ng registration, hindi kaya mag-register. May kwarta, harayo sa opisina, hindi makakaduman, may oras. So, ang simbag dyan sa opisina, itong Birth Registration Assistance Project, nagkaigwa kita ng MOA sa mga civil registrar, ay sa mga local government units, sa mga mayors. Taon-taon yan. Para libre nindang itatao itong registration, sa part man kang PSA, libre itong negative certification. So, nababawasan itong requirements. At the same time, mobile registration hindi kaya dinudulok to siya kada barangay. So, no need na magpa. So, nagtatabang kita. At the same time, nag-check kita katong mga requirements na tama ang sa tayong register because on the local level kita naghihiro. Sa police report, iriwal sa daga asin utang ang motibong pinagtututukan kan Naga City Police Office sa nangyaring shooting incident kan suugmang hapon sa Barangay Del Rosario, Syudad ning Naga. Gadan ang biktima, asin gadan man ang sospek. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Gadan ang 49 anyos na truck driver na si alias Arnel kan inibadilon sa payo kan sarong barangay tanod na si alias Federico kasuod mang 1:15 ng hapon sa Barangay Del Rosario, Syudad ning Naga. Mantang mayo naman ning buhay ang suspect kan mahanap ini kan PNP sa boundary kang Naga asin Pili Camarines Sur mientras na nasa tahaw ning hot pursuit operation. Sigon sa Naga City Police Station 6, habang nagkukonduser ng regular checkpoint ang Police Station 6 sa saindang Area of Responsibility, na-report sa inda ang insidente kung kaya tulos ining pinagrespondihan. Pag-abot sa lugar, nag-imbestigar ang PNP para mabisto ang suspect na may kagibukan pambabadil sa biktima. Sigon sa mga otoridad, daina na dipisilan pang maghanap ang mga pulis, ulit ang mismong komunidad na ang nagtabang sa PNP para marikas na mahanap ang suspetsado. Maray ang kagayunan ta susatuyang mga komunidad, susatuyang mga rayaon duman, nagtatao po ng information. So ito si dakulang tabang sa moya kaya minasundan tulos-tulos si suspect. Sa may boundary na kan Naga asin Pili Camarines Sur, inabutan kan PNP ang suspect kung saan nagkaribayan panimputok ning badil ang duwang kampo. Alagad hulit na maduot ang lugar, nakasakat pa ang suspect sa balyong salog.
Saro sa ginibong paagi ni Police Captain Marlon Requillas para diin na makadulag pa ang sospek. Binanga niya ang sa iyang grupo para mapalibutan ang lugar. Digdi na nahilingkan grupo na mayo na ning buhay ang sospek. Posible subuot na binadil ka ini ang sa iyang sadiri kan mayo na ining mataguan asin madulagan. Pagsabing konsain pasiring si suspect, tulos-tulos po kitang duminalagan duman, so manainot si satoyang personnel, and si kaibahan, so si MFC na konsain niya on man duman sa naka-staging duman sa boundary kang pili ano. So nabuntutan si suspect dahil po duman sa information kang mga komunidad na konsensya pasiring. So hasta pag-abot po duman sa river na konsenyo po to ang nagsiserving boundary kang pili sa kakang naga. So duman po nagkaugang retaliation kang putok, paputok po si suspekta pasiring sa satuyang nagahapag. So kaya ini yung pinagaputokan man. So ito nga ni dahil grassy portion si area, padagos ining nakasakat duman sa Balyuna, parte kang river. So kaya ito po si ginibo ko, tayaon na ako katokang time na ito. So pinagbaranga ko po si pursuing team. So nagpamaneuver ako sa to, nagpawalat ako duman sa lugar na ito, and kami man sa left side man kami nagmaneuver. So na-contain me si area, madaling sabi, na-contain me. So para sa napalibutan, napalibutan me. So hopeless na siguro kasi pag tuminukod pa siya sa another na bukid, pagsakat niya duman, open terrain na siya. May waso na open terrain, mayo na po siya ning tanom ning mais. So kaya siguro minaawot nga na magsuksok na sana duman sa kaduduotan para makitago ko ta na. So kaya lang siyempre pag-abot ko duman, kang yaon na kami sa Balyokang River, pinagwalat ko na naman si sarong team para kami, ako sinag-lead na naman duman sa pasiring duman sa inutan pa. Inisip ko na pwedeng nag-abanti pa siya. So kaya ito na nangyari abang kami naghahanap, and si pigwalat ko duman naghahanap din, nadukaya na ini yung ining suspect na mayo na ning buhay. Nagluluwas sa investigasyon na ang motibo kan krimen iyo ang daipagkakasunduan sa titulo kan daga asin utang. Huli ta ang nasabing suspect asin biktima magtiyo. Alagad padagos pa ining iniimbestigaran kan PNP. Ini nga ni po may nagluluwas pa na sa property. Sa property saro po yan na pinagkakasunduan. So daga siguro ito yung nabanggit duman sa property. So naka-trigger na lang po siguro ito yung mga nadadangogta na about sa utang. So posible sir ini ang motibo sir. So posibilidad po. Pero po ongoing po ang satuyang paghalap pa ng information. So sabi ko nga ni Subago, until now dahil pa po kami makapag direkta mismo duman sa mga partidaryos, sa mga nawalat, tapos hindi po nagmumundo pa. So masakit rani basta-basta magagading information sa mga arugay na situation ini po bago pa lang kasuapon pa sana. Sa ngunya, dai pa madeterminaran kan mga otoridad kung perang tama ning bala ang sinapo kan biktima asin suspect. Ulit tapigahalat pa ang resulta kang soko. Alagad pareho subot ining may tama sa partikan payo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, loose firearms o dai rehistrado ang kalibre 38 na badil na na-recover kang Police Station 6 kan mahanap ang sospek na si alias Federico na mayo ng buhay sa boundary kang Naga asin Pili, Camarines Sur. Iniimbestigaran ngunyan kang Police Station 6 kung sain hali ang nasabing badil asin kung taano igwa kaini ang sospek. Kabali sa aaramon kang PNP kung ang badil na na-recover kang mga otoridad ang ginamit naman kang sospek sa ibang krimen. Sabi ni Police Captain Marlon Requillas, dahil pa man makadirektang hapot ngunyan ang PNP sa pamilya kang sospek, hulita nagmumundo pa ang pamilya kaini. So 38 po siya, 38. So pinaghalian dahil pa po ma-ascertain kasi ito nga ni po padagos pa kita nagigibon ng investigation. And dahil pa kita makapag-direkta duman sa mga nawalat kung para magapot sa mga bagay na yan, tapos hindi po nagumundo pa. Yes ma'am, it is considered
lost pera. So yan pa po ang aaraman ta ma'am. So aaraman ta po yan. So yan bagay na naaraman ta. Dakay po ang ta pong maaraman kung yan po nagamit na sa ibang crimes. Sa ibang police report, nabanggaan ng bus pasiring Tabaco City ang sarong motorsiklo na may lunad ng tulong persona mientras na parehong pinagbabagtas kaini ang Maharlika Highway sa barangay Mabini, Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 7:30 kan Subanggi. Susug sa driver kang bus, mayo subuot kaya ning taillight ang motorsiklo kaya nabanggaan asin naligis kaini ang saro sa tulong pasahero kang motorsiklo na ikinagadan kaini. Lalaki ang binawian ng buhay na subuot live-in partner kang babaeng lunad kang nasabing motorsiklo. Mantang ang driver kang motorsiklo ang yaon ngunyan sa Bicol Medical Center asin pinag-aaram pa kan mga otoridad kung ini habal-habal driver o barkada kan duwang pasahero. Sa ibang bareta, puun pa kang Mayo 3, nagdeklara ng full alert status ang bilog na Philippine National Police huli kang sitwasyon sa Senado. Huli ka ini, gabos na personahe kang Naga City Police Office ang nakadeploy
Personnel kang May 13 paningbanggi. So naka-full alerts po ang kapulisan digdiyo sa Naga City Police Office and sa buong Bicol Region. Ang ano lang naman sa Muya is standby for possible deployment. So yun lang. And kaya kita nag-accounting every day, morning and evening, afternoon para for possible deployment ng satuyang tao. Ang mga border control continuous man ang satuyang pagbabantay. Padagos sa mga bareta, day nakadulag ang 6 na persona kansinda arestohon ka mga miyembros kang Jose Panganiban Municipal Police Station, Camarines Norte matapos maaktuhan na nagtutupada. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. 6 na kalalakihan na nagtutupada ang dinakop kan mga tauhan kan Jose Panganiban Municipal Police Station pasado alas 11:50 nin aga kasuodma Mayo 14 sa banwaan ni Jose Panganiban. Biniston mga naarestar na sinda alias Brando, 49 anyos, Mario, 63 anyos, Jay, 21 anyos, Tonyo, 33 anyos, Roy, 31 anyos, Asin Carding, 39 anyos. Kadaklan mga residente kan Barangay San Isidro, Mantang Ansaro, taga Barangay Santa Elena, Jose Panganiban. Ang operasyon pinanginutan kan mga personahes kan Jose Panganiban MPS sa pakikipagtabangan kan Camarines Norte Police Intelligence Unit asin kan 2nd Camarines Norte Provincial Mobile Force Company. Ginibo ang intelligence-driven operation kung saan naaktuhan na nagkukondusir nin tupada ang mga ini na sarong pagbalgar sa Presidential Decree 449 o Cockfighting Law of 1974. Nakumpiskar sa mga naaresto ang 1,800 pesos na pigtutubudang pusta, 2 piraso nin tari, sarong buhay na panlaban na manok, asin 2 gada na manok. Tulos man na pig-impormaran ang mga suspetsyado kan sa indang diretso bago dinara sa Jose Panganiban Rural Health Unit para sa medical examination asin pinagsunod ang booking asin documentation procedures sa police station. Pinaghahanda na kan mga otoridad ang reklamong isasangat sa mga ini. Mientras tanto, liwat na nagpagirumdom ang kapulisan sa publiko na higot na ipinagbabawal ang anuman na klase ng illegal gambling asin hinahagad ang kooperasyon kan komunidad para na mamantenir ang pase orden kan probinsya. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, ipinapaisi kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative sa gabos na miyembros konsumidores na ang National Grid Corporation of the Philippines ang nagtataong schedule kang oras ning pagpundo kang supply ning kuryente asin kung saing lugar ang apektado kang manual load dropping na pinagpapasunod kang NGCP. Sa nakalihis na aldaw, namatian ang pagkawara ning supply ning kuryente na nagdurar ning 2 oras antes ining maibalik sa nagkapirang parte kang sakop na coverage area kang Casureco 2. Inisubuot ang epekto kang kakulangan ning supply ning kuryente asin halangkaw na konsumo huli kang sobrang init kan panahon. Naga College Foundation, Go Dare Team, nasungkit ang 5 million grant sa Tourism Startup Challenge National Competition. Ang detalyes sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre. Naga College Foundation pinatunayan ng tibay pag-abot sa innovation matapos manggana bilang national winner para sa Luzon Prestigious Tourism Startup Challenge na ginibo ka nakaaging Mayo 12 sa siyudad kan Quezon ngunya na taon. Sa paagi kan sa indang groundbreaking project na Go There, naguno ninda ang 5 million grant hali sa Department of Tourism as in Commission on Higher Education. Ang Go There project sarong gamified travel app na dinisenyo para mas mapakusog, sustainable as in community-based tourism digdi sa Pilipinas. Sa kapangganahan na ini, pinahiling ang commitment kang Naga College Foundation na i-bridge ang gap kan academic theory as in real-world impact kung saan ang teknolohiya as in edukasyon nagkakasaro para sa mas makusog as in mahiwas na turismo sa nasyon. Ang team sa likod kang proyektong ini using the Daniela B. Anasin, Daniela L. Francisco, Queen Karish Casimero, Jim O. Olivar,
Marlon M. Lanuza asin si Jeneline D. Madrid kan College of Business and Management. Sa pagiyakan sa idang coach na si Mr. Harvin G. Ong, kasabay ang prototype developer na si Daniel Bonito sa supervision ni Mr. John Roy Galvez asin sa suporta ni Dean Ana Romulo kan College of Computer Studies. Sarap po sa mga naging inspirasyon ni is para matabang po yung mga MSMEs and ma-discover din po yung mga hidden gems sa Pilipinas para punta ng mga travelers and other people. Unexpected and happy po kasi di po namin in-expect na talaga kami mananalo kasi yun nga po, akala po yung pag-announce ni Sir, akala ko po tatawagin lang per region, tapos biglang nasabi kami po yung nanalo. Yeah, super happy po and ipapagpatuloy. Uminabot man sa 250,000 ang naresibi kan team kanang-gana sa regional. Ang 5 million pesos sa national grant na ini gagamiton para sa proyekto na makakatabang sa pag-empower kang next generation in Filipino leaders. Kadakol pinag-agihan na challenges alagad dai mahahali ang tibay na ipinahiling kan mga nagralaban. Ismayo kaming araw katong kadakol na oras para magprepara. Dahil sa tinaong sa bentang timeline, kundi dahil kami mismo sa Muya, mayo kaming araw katong oras. Kasi given na ang mga kadrupo mi is mga graduating students, tapos at the same time, student leader kami. So, si pag-prepare talaga, kulang na kulang siya. Sa Muya naman to, sa Muya, ito yung si pinakadakulang challenges na naranasan mi. Since halos gabos, last minute mi na siya nabigay. Ang go there, vision niya in the long term is maging number 1 leading travel app by 2028. So, pag-abot ni Aldaw or dayman araw ka to kahaloy na 3 years, may mapahiling na kami sa tao na ining 5.2 million, dahil bilang ni tigbasa, may maaabot siya. Gusto ko pong pasalamatan si Sir Harvin and si Ma'am Emsta. Kung bako po dahil sa inda, mayuman din po kami sa posisyon na ni. Panduwa po, gusto ko din pong pasalamatan ang Samuyang Dean, si Sir Ryan Pastareche, and si Sir Mario po sa dakulang suporta pong tinataon ni Kasamo. And lastly po, gusto ko pong pasalamatan si Dean Ana, Sir John Roy, and si Daniel sa pagtabang Samuyang matawan buhay ang Samuyang Coder, ang prototype kang Coder. And si mga patuloy pong nagsusuporta sa Samuyang mga barkada mi, pamilya mi, asin po ang kagabusan kang NCA. Sinabi man ni Sir Ong na ang pinaka-highlight na nahiling niya sa team iyon sa indang grit o determinasyon na magpatagos maski masakit. Dakul naman subuotin ibang technology idea as in innovative solution. Pero ang nagpalamang sa inda iyon kusog buot na baguhon ang sa indang buhay. Katakod kani nagtauman siya ni mensahe manungod sa paggamit kan academic theories sa mga real-world solution as in pag-inspirar sa mga estudyante na gusto mag-innovate sa irarom kang NCF. Actually, when we presented the idea, the panel members said that we're not the only tech idea. There were a lot of tech ideas, there were a lot of innovative solutions. However, what I see in them is their grit. Sabi nga ni Ken, a startup is as healthy as its founder. So it's very important that you have grit. And for me, it's very important na they are willing and they really want to change their life. And as their coach, what I was able to help for them is that I was able to turn the tables for them and help them to achieve their dream na to provide them also opportunities. Sabi nga sa Manila, majority sa nila are graduating. And for me is I was able to help them to have access to funding and was able to provide them options aside from employment that they can also be employers and startup founders. And for me, that's a very big help of the institution of Like College Foundation. Doing what you want to do and follow your passion. There are a lot of ideas, there are no bad and good ideas. All ideas are actually good. So every problem that we have, there's a solution for it. So it's very important we just do what we do and we never get back. As mentioned kanina, it's very important to have grit. Kasi as long as you have grit, you will keep going and keep striving. And I think that's the very essence of being a Tigers, that you keep roaring forward. Sarong dakulang pag-omaw bako sa Naga College Foundation, kundi sa bilog na Naga City asin sa rehiyon kang Bicol. Basta mga tatak ensyano, mga oragon. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak.
Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.